Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Italaang manay ngay may ka dito'y balay Mariel anak ko. Wen tabi si tatang. Masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo mo't single mom da tao. Alam da ito, inpaw it ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay da ito'y tatang. Sabong kan losyong, kan adati jacket para iti kanakan na. Ay wow, talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa iti kunap. Saan nga iimot day jay? Kat no saan pa'y anaibos ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipaw itmanan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. Iso amairan ranod tayo umat. Wen nga rod tatang, nakababain pa'y kit din ka ni manang. Kanayon laangan, ada kami akakabsat na ti mairan ranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, amasubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat, manang sali. Sika nga kumusta ka mo dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpas laang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasao day di ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Tikabsat na. No agsasao kat madlaw nga umapapal kan ka. Nagado ngay bagbagana. Nang runa no adda ipawit mo. Anya? Day tatipod no manang. Di ko na napay kanyak idi kat limas ka kano idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay na, pudno ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulong akan ka taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga min day di akab sa tano kasangsango min ni tatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman tinagsaritaan mi, Rudy. Jematan ni Mariel kan ko na. Na, dyan mat nga bagbagam dita. Anya nga rudi ka ta sa timbagam, Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga ta timarik na ni tatang kintikapsat mo. Numaamuan ta ti kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada. San asyak ti kalkalabanam? Tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pa iti but ngamita. Awan na saya at pagbanagan ti tao akas ta ti galad na. Kita man, doon dati para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak ko. Ne, awan mat makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, apay nga, nangipawit ni manang mo iti package. Ngumawan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impaw iti manang. Uray kita tatang, Ang mga nuwag sakit tinakam na dahi tiyahay numamuan na. Para package lang, agsakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada. Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din ngay bagbagayo dita. Pampanunutak lang ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni manang. Kitaam dagiti impawit ni manang sali para kadagiti kaanakan naro di lakay. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo Ni Mariel akapsat yung ay.
Ada ka di mo't pasarabo da iti anak na? Awan, lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya, binukudan mo't nga ibagbagam nita. Talaga nga impaw it ni manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan a para ken Mariel? Naragsak kay te kasta mapaspasama? No siya, naragsak kaklat ta. Tadda impaw it ni manang para kadagiti kakaanakan na. Managing bubukod kalaunay mo't. Apay ngamin nga isakit mo launay dayja a Mariel aya. Kurso nadam? Na, day ti jak kayat ken ka. No, day bagak kat kasta ti panagsungsungbat mo. Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impaw it ko, Josie? Usto lang ti sa ises manang. Nasaya at mat nga rod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman nak launay manang ha. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no uyawon na laeng. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko Ang mga nugumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Jak kayat ti makiplastikan kang kuana. Uray siyakmat manang. Saan kun apampansinan, tajakmat kayat yang pamarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Jak laim pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nang yagak iti sabon ken chocolate, anak ko. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita, tatang. Impawit ni manang yu sali. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. At lumawa mo ti para kada kayaw. Kasta ka di, amangan mo't no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan manang mo. Ne, awan mo't tatang. Sa bali laang tirignak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni manang kanyak. Iso sa anak mo't tan nagtetex ken kuana, ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Jakman am mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man itidwa akabsat mo. Apay ka di tatang. At dan sa man nagapaan da Mariel kan sali. Pagkunaan nyo mo tatang. Wanya, taawan kanumot ten ti komunikasyon da. Kan nadlaw ka, atunggal agpawit ni manang yaw. Kat awan ti para kan Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kunan ni Mariel kanya, kat awan kanumot nagapaan da. Ngam kasla sa anak, kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing? No adda parikot da, o di pagsaritaan da do di kay makibiyangan. Pangipanami ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man tagawid kano ni Manang, imawag kanyak idikalman. Asa ino ti kaduang agdalos? Siyak lang Ni Mariel ngay, di nakatulungan? Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibagam ngamin kan kuana atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kini Manang. Saan ko akasapulan titulong na? Oho, pabida ka manin. Sana, ar-aramidet lang ti kabailak. Tapno makatulong ak kini Manang. Di takan, di ka manaktak. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid ka no ni Manang Sali. Ay nawaw, wanmat ngamin. Italaang anaamuam. Wan manang, saan mo't ngamin nga agtetex ni Manang kanyak. No agtex akin kwa na, di na matriplyan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga agdalos tayo ijibalay ni Manang Sali? Ay nawaw, di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan na, nakadalos akon. Ni, apay ngay adi mo imbagbaga kanyak ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanan na, naladaw kan. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni Manang mo't, saludsudan na pa'y lang. Ha? Siyempre, siyak lang Manang. No kasta.
Sika tinangaramid iti amin? Wen manang, siyak tinangaramid iti amin. Wan adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kat napan kano ija balayaw. Ngum tiimbagam kinkwana, kat naladawan ta nakadalos kan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ay, iwan manang. Tiamok ang kat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada. Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kung maitian niya anak ka, Maipapan kin ni Mariel. awan may, ape ka day. Ni Mariel ngay. Awan nadakdakamat na kada kayong maipapan kanyak? Awan mutlaang, ape ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanyak kat ado kano tiriri ni Mariel no kasta nga da ipawit ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nga reklamo ni Mariel? No, da itod mo kinkwana kay. Aya, Wala na ka. Oray sa bunlaang, kat nakaragragsak day day. Madlaw nga raw, amaditirik na, idi saan mo kano akong kontakan. kaya't kadi asawan day ta nagulbud ni Josie kanyak. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanyak. Anya nga istorya manang sani. Ti kunam idi kat nagaduti sa uti kapsat ta kontra kanyak. Ay nawaw, wanmat nga min manang. Apay nga rod asabalit ibagbaga ni tatang kanyak. Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ay, kwa manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalag ko ken ka, Josie. Awan basol ko manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo, no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta, iraman mo pa yan. Anya aklase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramite, Rudy. No, apay nga aming agar-aramig kahit istorya Kaya't ko lang mat anayunan ni manang ti ipawit na kanya. Di rimuar ti pudno. Ti kayat mo kat si kalaan ti mairanod. Iso apinirdim ni Mariel ken manang sali. Sakman kaya man ti dakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Tas si kamot ngamin at talaga tinakabasol. Agar-aramig kahit istorya. Anya nga ita, gumura dakit ngarudong din ka. Oh, manang sali. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensya kan Mariel ading ko. Ha? Pasensya kan kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanaka. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawagakin kwa na idi kat ibaga na nga ado kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apod no dayta, manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laing pagarup nga inuulbud gayaman. Pasensya kan talaga. Ay, una yan ni manang Josie. Isumat lagaya makas ti panagsasao na kanyak. Birthday ti ka anakak inton Sabado, saan ka di? Wen, ngam awan budget mi, manang. Tapno makabawi ak kada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman naklaunay, manang sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka numat ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta tapno awan maibagada. Nalpasan, manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy lang ang ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango kadagiti kakabsat mo? Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupudno ti panagbabawim. Mapakawanda ka mo't siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaamon da ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni manang sali ija abroad. Amangan numabayag manen sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin. No personal ti panagsarita yaw, bakit? Kinasarita nakakadi ni Josie?
Saan pa'y mat, Manang? Ay, sapay la ko mata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin ti makitugaw. Oh, Manang Josie, si Kamat Gayam. Kaya't kayo ang makasarita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaat ang mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay, Manang. Kaya't ko ngamin ang masulo dagiti ipaw-pawit ni manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan. Wan manang, Iso asika, Manang. Di mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni Manang, mabalinmat nga i-text mo tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, Manang Sally? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya apag-aapaan tayo nga agkakabsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayatan tayo, titunggal maysa. Pasensya kayon at talaga. Saanin ang maulit? Ay nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kabsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kenkwana, tapno maalam laeng ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay laang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka atap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Di ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan na kalaang ni nanang mo. Siyak man nga minin tinakitang. Di ta ka man langan. Anay ko! Tibuok ko diyan! Di na taltalikudan no kasarsarita ka. Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan ananang. Niri ka manan. Nanang, makapaasar dayjay a babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga, ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta, nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunamkan kwa na. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas tang arami danak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rick ang mitisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran kamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga am ti anak mo tani. Uyawon na mutin ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung aginaday di arika. Awan mo't kit di, kayat milaang.
Na, di kay mabutang. Numakarma kayo tikas tangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggadak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybayam ko mga minday jay ajilyan. Inguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano atal-talikodan no kasarsarita na? Hay, una yun, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamit kami ni Nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapankakit din orang. Kasi matapok ang mga no idadanas dayjay. At damot gayam tangtangsit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam day ta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubeng. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakas nga aramid ti anak na. May samod na tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa tatang. Itikas dya pa nagsasaw na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di matagbay na dya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tata. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Ang di mo latan ni kaskaso, apok. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titibid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka apok. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano, adda bagsak na, iso nga extended manen. Talaga gahayam analalay ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabayin? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. No awad na sayat ngay bagam. Aguli mo kalaktan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian iti listaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawin nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya,
Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin tuma nga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken kanak ko. Apay ko maaguraan na. Wen taino na amanan nagturpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, apay asaan pa'y ngay, kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit dimot. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Adayumot anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mo't siguro ang marigatan nga agaplay. Iti kastoy akin na pintas ko nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta ket pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan matkit day. Kaya't ko lang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Ha? Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, ipadas ko man ti agaplay. Dukas ta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, kat adda mangawat kan ka. Nagdigo sakmat, kan presentable mat ti kawas ko nana. Tatimid mo ti parikot. Anyat ko na yun, nana. Ay, awan. Ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbak-bakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay, apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna, apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanya, apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada, apong. Ay, ngam kasi ti kanayon kung ay bagakin ka, apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay kat agaplay kan Jillian anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak nga ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga rod ti requirements ko nanang. Sigurado nga ado ti agaplay, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ama interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay.
Agaplaya kun iti sabali, nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo't ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahuak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakaw. Kan as-asidag pa'y apagtrabahuak, nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anyati ko na, Marika, apo. Agaplay ka, maestra. Una po, adda kano bakante a posisyon ijay laod. Apply ang mga roda na dagos. Barang si Katipilienda. Nag-apply mat gayam DJ Atimidan, nanang. Nag-apply ijay laod. Wen, nanang. Isu ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Ang, tanya ko maitano nag-apply ba? Kasano no isu ti pilyenda, nanang. Ay naanak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di nanang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Ano ti good news sa pao? Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon. Jalao na pao. Una pong, adamot laangan as-asidag a pagtrabahuak. Ay, congratulations sa sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Parcenta yun to si may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak a pagtrabahuak, nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko DJ Atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso, nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka? No iso ti nakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti dara day jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso nga iso ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali a tao tinapagasatan. Saan mo kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo. No basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakas met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.